all about you. It's UTV. It's all about you. How do you made it? It's all about us. Yeah. It's all about you. Abijafo mama chair mama kwaba ene awada 13 February 2020 a day to Val's Day enti ewo busumi mu ene ade be chiam ye de ododai say ye motivation bi ema ye ho a ene de ye be kan ye de betu ye ho fo na ye de ahye ye ho kran ene say love forgives. Love forgives. Wodo enya ade a wotwe asemu tan. Wodo enya ade a memfa nche minya mane nka. Odo de che. If he say onyame yo odo na onu no odi kan do yen ene odi yen fom so eche yen ne do ninti ene o ma Kristo be wu ma yen enti se wo de ba ye dada setena mu a awafo amu ofie ye se e ma no ne pesa pa wo se me de ache na so me we fida enti bibi a be 5 years ago e bridru so a e chena sei obekai ni kunu if he say me wow birthday ya na mafo yi di kra chocolate besi abakra unto bi mame wo me kosa shemitim eje die eche ho ama me sister eje die unti say odo emfa asem enhye mu odo jai maneka love forgives enti akwada na wafom wo no yes suku mpanimfo ya twe o maso awie no yen san ka won menye yen fa won bone ne nche won na yen tenetene wo unua na woni ni tifie na moa ya ka be se bosome afe odo ediche enti fa che no na san ene ne tena odom ne anigiem na afe enso adwuma mu a wotie na obi wo ha osian adwuma ne yeye but menene nheda nye fine. Love forgives. Offended o kan bibi mane how otia wo na so enipa na befom nipa na nipa nso na do nipa enti nipa do nipa na nipa de ache nipa enti kai say love forgives. Is that simple? Se wo sori china no pa na udi ododa na wakai say ode obi mfom so a ode aye wo no ode beche no you can't go about saying happy Val's Day and yet when you obi ti ado anwoma so den da kura do abeje ne nwoma na hina mo betina ebe ye dwipa ya kuna mani o maka ni se awie no me bayi wotifi a wo twen enti se ma man happy birthday na school no nya de a obekọ efi se cake no yetu ahyeda minya hu report card no classes no so a wo ye minya hu so papa enti cake ni yetu ahyeda enti Stanley, as we discussed last night, happy birthday to you Stanley Danso ensu sunyane esufufu Wise Educational Complex Penkwase. You know I love you. I pray that you excel. God will exalt your horns like that of the unicorn. You will be intelligent. You will outsmart your peers. You will go far and you will make us proud. And one day you become that man I look up to. So be that man. Menka ni chiana enye knaubia. Enti Stanley Danso ensu me ba owo Wise Educational Complex sunyani JHS 1 mema awoda pa dem kan ye nyina me se onyame ma wunrechi oma onyansa ne nimdie oma wa hoden a ebro so na fa konkan na dakro de nura me ka kire wo no obeba be yesa nipa na mame obeye okese ama ye nyina ye ni age enti from all of us obaya Felix umame woke and papa Alfred Atensu Siwa Obia sister Oge ye nyina ayema happy birthday. Why cake ni mum e she fridge chese metu ahyeda
next year be why into ko school mommy why and then krata bedja so daily graphic DVLA innovation DV plates generate 6 million Ghana cedis in 1 month and president makes new appointments in Ghana armed forces. We are not guilty. The four Esiama Amwabe others denying collapsing banks. 2020 science masquerade takes off. Good one, better. GES to support participating in schools. On the back page of Daily Graphic, review approach in Galamsey fighters I and IA is a special advisor to the Minister of Lands and Natural Resources. The full name is Benjamin I. He said they should review the approach. This advice and can say dear. It's good. They listen. Daily Guide. Do 4-8 others cry over 540 million Ghana cedis bill. Amwabe and Co get 320 million cedis. Government approves 477 million cedis for census. National security policy ready by December and allow EC to work conform to NDC. Daily Searchlight. Kofi Amwabe 5 others granted bail. Alote Jacobs job NDC. Innate Baumia-like pedigree to respond to economic issues. The Chronicle. Free, fair election brought me to power. I will ensure same, says President Akufo-Addo. Baumia is engaging in statistical galamsey, says Jinapo, and this Jinapo is John Jinapo. NDC MPs threaten to boycott Sona over common fund. And riot wasem won from Enti Prince Besha say aden womo kwa na say womo pani yentua womo common fund ne ma womo na majority MPs ne ade womo de ensa ka womo de ana generally common fund no ana emmaye quarter ben de enso na akamwe. Daily Statesman, we must dump Mahama now. Volta NDC group demands over explosive airbag bribery scandal. Showbiz dia kwabena be. The Inside, Christianity, is it compatible with communism? And then Kwachio Fosu roasts Baumia. Nuke's ex-president blasts government for abandoning Ghanaian students in China. Now, talking of Ghanaian students, Ministry of Health at the Krata Aba Bontin. Krata be na Ministry of Health at the Aba. Me babe boni tofa amamo. Na Ministry of Health say, womo eshe bose yadie eba ye. Yadie ya making COVID-19, also known as coronavirus. Na enuna womo ka se o mranu womo de krata beba enti we ye de enura da wonum choye 12 February 2020 na minister na ankasa hina okwakwajima manu manim ena ne sashase Minister for Health was said in press release or see Ministry of Health say ebiemu womo eba beboy amane se de womo ka se wa nintietem no womo beba beboy amane yare no aba no ate no eho amanebo ene baabia akọ na akoduro enti eno anu womo aba womo ba beboy amane se ministry no aye krado se tu hwenhwen pa se eba putupru a emergency a wonum aboaboa won ho a wo de etwen won kasa putu nhye nanso ehye nko ade a adwene won bedi bayire no won eyi no yade no won bedi ne sedwe no enti won gusu anso won de won ani hwa ne gen enti won surveillance no wo gusu pa wo say aye oman no Ghana suspected cases ayenya ya na yete ho asem ebepem enura a wonum chokrata no na ye dunum 15 suspected cases. Otu anamo what call Noguchi Memorial Institute baby a won me medical research no ama won mo aye nyame ni nyina negative na chese de no osu se ye bia no won kohwe ye so kra no na enye bia na stakeholders no ho won kita ki no mo hwehwe eniema mu no apomudensem efo ho no won agusu akonti ase ho a ene mrano no wonum Asia Regional Health Directors ni nyina ni Chief Executive Officers ahodo a wonum the teaching hospitals na no ene won eye nsachaye e de fa wa ho bo animu se ba se yade iba efise se de ye no odi adane enti ba ne si ane enso ye ho ba bi a ye de ebehia no afa ene wo se ye boy ho ban si enya yade ni bi on prevention no wo egusu a wo ka kire se ye ni hihye ahodo ne so wo boda ro no wo ye case management wo ye risk communication na ya ka kese pa ni se ye nso ye behwe ho su ye China wo Ghana de hia won mo China no China Ghana ambassador no
ene embassy ne won panifo eguso a ne won edi enkita ho na amanebo a efi ho chese free China eye Ghanaian embassy wo China eba eche wonum ese bibia ye kama Ghana ni ba kuche enya sa eye covid bi wo China baabia na wo se wo hye Ghana fo boaboya no ba awofo any abusuafo won de hye wo China memu Wuhan city any Hubei province wonum say enkwada no wo ho ye ana adesuafo no papafo ne maamefo ye nuanom no wo ho ye na wo mo won sapam HSM penifo no ehwe on so kana ehwe on so kama Ghana abaya na musini atena ye no egusu ani wo mu di nkita ho na mum Ministry of Health, any World Health Organization, any West African Health Organization, any US Center for Disease Control, any development partners are akano, and so a din kita ho se dani da, and to tuya ben wombe ya, womu de boy adishe na, womu ewo China memuno. The aqua see any say, and won't ko hiaye, so wombe kwa fire adishe no aba, if we say. Womu any West African Health Organization ekasa ye no womu enya enkanchire womu se womu kofa womu emra mamenkan brofo no sub-regional consultation. The West African Health Organization is engaging member states and has not recommended evacuation yet. Enti sa West African Health Organization no enya kan ye into womu for se baby adri de monkofa ma de hyemra na se mo amu wa bibre ma to he se monkofa ma de hyemra nti na se nya de ombekwa kofa nkrofo na ba se so munya nkofo mo mai e na afa ni etoso mienu su nti a wo mu nkofa ye nkrofo ne mai na wo mu nkofa wo mu ma sesi a na ma yakoma tuntu no ene se public health principles eche wo mu se yade bi esi hwenhwen na eti atisa kwan a won famfa so no wonum de fa so enti enhyeda nyehu nenso o se so yiwe nyina to nchen kanfu ano wonum egusu ada ne da donhwe bia wonum ene yen adehye no edi nkita ho se bibia be kama Ghana aban asem no ha ne pa mpochen wo bia enti wodinani di akire se dru ba bia eso okofo wo mo bo be kwa akofo maba sisi ayi die West African Health Organization enyankan and our public health and shishemu no enya nuti bi ese okofa wo mo ba ne krakra no say wo ye Ghana ni na wo tu kwan ko China akwantu a ehon hyeda enhia non essential travels ko China no ebe ya munya ya pashi wo ye the next enti sa na Ministry of Health kanti and over to you minority mona mama ultimatum say oh and a bank of momra and then your chine ya o mama reason sintia ensese ekofa wonu ana enyese ensese e bring ndu so say esese okofa wonu eba sa ena wosie pacho enra won say de ewiemu ye no jaye we no enkame wo eponi mu hode a enkesese nsuo to kansuo be to kese pa baako sana na mama kan kese pa baako ti etowie sa wadwena ni se sutobere na ayiniti afedi obeda beso na wiemu asen aye wensen achenchene se mu aye dry na ne eche se epenu asi na sa apene ye frɛ no fupe eno no be wan se nwura no so fefe nkakra na che se kuafo no de siesie asase na hyase na nkran ha die na no ye hu hwebna da kora na ye nhyɛ da hu enura akola yi ne brofo all of a sudden ye hwe wiemu a se kumo I say wisie bi ni nam ne nam wiem no eni nti Ghana Meteorological Agency say yen kan kyem se de aye no na wotwi mu pa de epene mu beyire emu beyire den enti wo boyen kokko se obi anya hwe yie emfuturo beye kumo wo wiem na afei ekwan a ye fa so a ye di eja edi dwuma ekwan a ye fa so a ye handle open fire yenya hwe pa ewo ho enti wei ene kokoba GMA for de my GMA we Ghana Meteorological Agency na what yes guta for say UK department aton safre wo mo se de ekoso we China ide omumra na omuni wo mo medidwa wo bi dwan ewu na obi nkwan ayede hwan na ayede ama no ayede ama guta ana ayede de ama UK ensu ota na enkuto eni age na nchene wraho na awia nso bo a nchene nso besere na nkuto so eni ayi se diko kwabena ntwi bo asi akwan aye krado na sister akusia sapon enso aye krado nti se de mbobo so chemu sa pepepe eni wode be mamwe ohene eni ohima mamu akwaba ya de na
I na mo twen break sa bibi aboko ni ehome e de abewuram vim ye de vim no e de eba ye ma you know ye charge wonya charge free anope ya obayi wakan bi say once wa ma ya home a to di ni ye kan da ubokrata na nti ukan na we say ye o say ye ka say wo bra na udi kan aba na ya huhume na wo de eba mu no we say ye ba ma chini ai obi ti so say another na ya wo yes as a hwie gada momentum na ka say ya na you can say muza o say you can follow me in the muza enwe ni mu oh eno mi hu krata me say e dia no so mo na mo frɛ asa na mo frɛ asa ne aba na China asɛm na ama anka mo be frɛ ye kokora bra mo ma ye brei UK na wo akozi o ma frɛ wo ye guta member o ma frɛ na guta foko fa bana say akoso sapoanto okwamanya to no ma no nti mo tira na mo nko da bi ya we hwehwe ni mu Ghana Union of Traders Association Guta Greater Accra Regional Branch to all media houses you yati why immediate release coronavirus in China. Guta secures trading deal with UK High Commission Department of International Trade. Okay, so ebetimi aba say Guta na ene wo moko kasai. Well, mo hwe na mo mo asesi e bi ni say ye tu yefo say wa kwantu bi wo ye kona emoaye me ye nko. Nti say de aye no so ye nim ye beboaye ne de emoaye. Ti ene mo me fa ye ni chire UK. Na wo mo koma mo remfi say pounds wo soro chain dollars. siawa Tinyama no so kofa ba. Omo the dollars ne be ko. Omo be sesa ko pounds. Enu so kran so be nya ne effect aba. O na say ya won say enya bibia ni wo e wasasi so a wo ya. Unya effect na unya the good side. Ubenya bad side, ubenya good side. Inti wo bo ho ban free coronavirus ho no. Kunu say wo kono pounds so ejina ho twen. Twen wan. Twen ye ko ba nya na nya ma na mka so mko ba ho ne beto. Wo de ba be ko Greater Accra Regional Chairman Emma Guta eye wura kwadwo amwaten. Ai oye me baba to yura pa be mani mu nyamfo. Me kwadwo. Machi. Ejajo. Emse kwadwo ahoma no entuto mu papa na anka ye bisa sesi a no dili wo mu ko secure ne sei e de ne wo mu na kwansini yi se de mo ne China tie mutumi ko ne wo mu ko sha ambassador nyina abo asem ketu ayi e ba ye sesi muni otwen ho e china munti motivation e be ye love with enti let's hope se kwadwo be ba ahoma ne so ne ne na di nkom ba te onya mai Kwajo mache. Me kwajo. Ene monya adwuma no wia. Yenko. Yo abifia be the daily graphic na efiti ase na se de ya abobo daily graphic animu no me fiti ase de Owura Abraham Zato a wono deputy director research business development and innovation wo DVLA na womo ekrata womo de aba anase nsem womo de abeda adwane daily graphics so womo ne opanyi kokotwetwe nkomo na nasem a wode etu dwa a ne watintim e wa hanie wo chese enei se yawura afefoforo mu no krofo be release obi bi say release be omo be yi car mo no omo be yi car foforo car no eye second hand cry say mo no na ye de ba foforo sa no a eye ye de DV plate abobo ho na womo makwakoto DV plate nkwande aboho afimu say o February na every January ntamwa besi sabre no womo chese yetimi yenye sika pa na sika na yenya ni nyina no ene na mopepepe ensia 6 million na abra womo ebu nkunta no DVLA eye driver and vehicle licensing authority ene womo chese womo de toto afi atwa mu no a eye papa ya kama uhwe sika na akosoro ba bia akwa akogina no agina yie na de omo kire mu nie wo mo kire se sa wo de toto afi atwa mu no a wo mo timi ton DV plate no maako ba se empim dunum ahanum ene aduanan 15,544 eno eye DV plate wo mo ton ya afi mu ni nyina o sika wo nyom ye 4 million pe 4 million pe na se ye hwe January besi February na wo matimi aton DV plate na nya opepepe 6 million afene be ko na wie ye ne sen ena mu benya nche se eye pa na wo chirechire mu a wo sesesi a ye ka sei se de ne ye ka se 15,000 no dodo a wo maton no afi eye 25
100,000 na che se enko achiri kura so wono makwani mu yie papa eti wo ha mo chichemu be se aduosia 60% na afimpinu ni dunkro de no wo mo de toto ho 60% no na se akono ababegina February pe enti se yakasa ya afini beko na wie na che se ebeko yie papa na wo che se sa plate yi nyina no wo ya eno na ya afimu no na wo de se bia obi wo ho mpese obe license ne car enti wo de bebo won saa ya hyesode se omanmu de na nsana wo beko akwakwaje wankasa wo number plate enti se mpanimfo che se de esi ekro no ekoyie DV plate no kai se o se 242 Ghana cedis. Ako ma mini nkomo imra ansa na watu aso na afedie wo wura kwadwa mo atia homa na atoto mekwadwo ma che ma me juzo na mpomu ti sei nyame adom na ozo awo hene nyame adom me ho ye wanim dua na me hu ya che ma me sene obade me oho ma abasrawo mate na kwadwo sesi akrudu frede na mo na mako secure dealer na UK department for trade no na frem semumra yo o me manenfa ofili kesi so ntia Ghana for na ya oba pa ko sia sapon so ne mi ama konta o kabrane me ma o machi ma me we die nyese bia ye dimrikana ye ko secure de emse eye afia itwemu about 2018 while UPC I led a delegation of 21 businessmen and women at Birmingham Chamber of Commerce ama ye kudidi nkomo ma ye ko ye no mo ekudika ehun nkomo dwadi nkomo ama nyame ya adom ye nkofo no bebre susu hu se oh be ni ma kra nkofo ka se UK ni ma board ne ntesa ama ye nkofo mo electricals ne second hand clothing omu na atimi eye orders a omu toto nema na ye kako ye nimu na ne ye hwese big relationship no ema almost on crop only bi ba ha ema ono so be hu ekwan a yeso pa so a ye adwuma na na senya virus a SC China na ye 2 year adese ne for say be ya yi ko gentry ana lo Kenya ne boy ni bi se pa kato wonkwa emfa wonkwa entuska sede ya wi atiesi wonu mu unim de nya no bebre so ye di loan ene ye adwuma ekite be ya ontena ho enkoka se gite bia April ena bia obetimi etu eno kwa nya so se bia ba April no ne grade fo betimi akọ eno ntimi executives ye kan ho bo mu nya wo se yeso so ye contact them for etino enwa achi ena ye ne International Trade Department eye UK High Commission ye no mo tena ase no mo to adwen na sura e wo se bia wo ko give sa UK for mo fa ma UK ni ma bo ni pesi yi free 2014 ni say the open of documentation bibia ya correct dia ene o visa no mo de be ma na ya ma almost wa kire ene ma bibiri aye ko China kofa ana e ko Asia kofa e bisu wo UK wa even standard kra no the standard no wo so ya oba na beton a osu bi ne bibi kaka na wo de twitwa ho na se de be ya wo bosia wo so akodi obange no osu onye bi eti and nyese bia ya dani echi ama China for the grade before the bia ehoyi bia no ye be dani enini akọ enti kwajo sa deal we di important ene wo package net say ma me package ni na na say o say nkofo bibiri wa gen say oh the me pop tukia UK for the pesa plan one omo fama omo nema boy din yen as good as great as executive yen dia yen say ya yes intermediary ya yen mu ama egedi for say so wo ba na say ya ampa say jeji pa na wo podi dia eni e ka kire yen say bia products we na me e fine na menya high international department no omo ebe ma o be kire niema o pesa o kofa no be bia wo benya no like they will link you up ama wo so no akwa kunya sa niema no wa ba beto nti ta osuro na ne wo se ebi a wo kwa unkonya visa na sa wo kukuru ni so a unya niema nto na wo benya bi kra ne board enye pese idedifo yi free ho no e ma o mo ni o ya so mu kran se obi a wo ko China ko fa nye me bi a wo ko fa no obi a sa niema no ko yuka
ubinyebi na ebisa je na enya ade a mo be di bebre ama wo na nkofo so wo a o ma ye ready to on be assistel na be bi afasa o fa on ma o UK bi aso so o ma bo a no wanya bi afa abode no kra de yempo na ye ayi ye di ho agro wo ha sisi ase na se pounds no sidi a wo de benya 1 pound no enye saa na wo de benya dollar no sidi ba kwa yi dollar ba ko no sidi a wo de benya no e wo form chain yi sidi dodo a wo de be kwa akwaje pound enti enu de ye dan a bia na enye niama na ne bo den per se na so se wo ye conversion na emma niama ne bo nkoso oh ne bo nkoso because e bia nka de a wo beto no $50 no o to sa de no 25 pounds and nye so se na ne bo aye on the almost tika no mu di ni no mo niama de bie no so e bo no wo fo because the wo koto baby a wo be kwa e bia anka club tea and I la cause bia wo beto ni bia $20 and I say bia $25 e bia ho no mo be nya bi $10 kwajo e ho de minti wase papa e free say empo kra say euro a wo euro na mu wo mu ni e no wo Brexit yi but me to me I can tell you on authority say empaboa na wo to a company no wo US no ono anu wo Canada ono anu wo UK wonom no na ebo na eda so wo US te say wo kwa akoto empaboa e de free mofra wo musan Nike wo Nike good e wo mo ha de wo US wo be kon say $80 $80 in US 80 euros in Italy or Canada or elsewhere, and then it will be £80 in the UK. And just currency in necessary, but the price is fixed. Sebasa, then I was some awokasa. I had said, "Dear, omunia money bow from. I'm a form of dija or no. Omunia will be disagree." Oh, man, say you know, I call on the market family, my betonda. But you are over qua, say be a perfumer. Say be a ubenya perfume, e be a oko US $80 no. Uber UK be £80 no. And yes, I net. Kwajo esa net ye. Perfume be na wo to ya na wo UK na ne bo from. Me wo perfume ana mo adwadifo no mo be ma mo special package because wo to wholesale no once we take asem wo so. Enti wo kwa ukwotina be di papa na akoto ade. So atia. Yen ya kwaje bofia yen ya ditu kwan ya kofa ye niam abaidie ye kwa yen nyemo ene ye kofa ye niam to ata but obi a wo tu kwan di free ene eja udura wa tron card na ene eja o de ye shopping na yen ye kofa niam abaton ne de yen ye kwa obi be se ye ko interior yen ye nim be bia ye kwa kofa ye niam enti se wo de duty free niam na o mu supermarket ne okusa wo kan o kan Nike ze okujina Nike o ayi ewo ebi a Oxford Street a ebu a wo beto no ebi a me call Birmingham ya me call factory no mo kwatena ase yes na me to no enti eno ne egedifo ya ni tukwan a wo se litimi wewe mu nya ne ma ebo no wo fom enti no ebo ne de yes ebo no be ba so ka quality no so wo so nenso so so kwajo waje atumu se ebo no de ebekọ show kakra oh mama tio ebo no de ebekọ show kakra na ebo no kosoro no enye se ebo no pe na ekosoro quality no so wosoro okay e Ghana for so ya enyan mo mpanyimbo mo ba ye so beto niemen omo so ye nkofo omo tukọ omo nya bia omo nim adepa eti oba no hwa ade na obobo no hwa ade na odo tu wo nza ade papa na oto it is all about no akote ya ready eni animanimu yemfi ani nkyere ho na niam papa so ho niam kopa niam papa na the other na man share another Asian country na money wo mo amo so if you say Singapore anyway Singapore so onu so affected by coronavirus because enko so omaya Nigeria nsem no ekosho na amafo keka Turkey so na say amafo ko Turkey pa na man share those countries na UK wona mama nde Turkey na o Canada ye nko fo bibiri so ekoho okay na all the ade o social na etimi di ho adanse okay o Bible say dey new na anu di ho adanse we yakoho
your call a near man, saying young mom talk cables on the only example. And near cables or die from inland cables on the buy in now. On my baton is the only tiga. It's almost just shipment and others only in volumes. So I say, almost second hand loading and normal call almost so eco break it in a mile. And near almost so fire on the buy. And yet near man, the quality was almost sitting in the kaka. I see. Yes, young couple will be a corner. So they work on you take it in good state. Yes, we have other embassies, no more trade as a chain. You know, what the communication opportunities are. A war, a mama, hold also. Yes, so yet to me, I would do say the young boy on a plane. Actually, if you say I buy and Moncophone be a China, Banan, say, and I say a dreadful phone will be uncle cry. Oh, we did before no mamma more mabaso. We 2 or more phone and no more cassa, you know. You got the phone in eye or margins on the train. And I say, granted, dear, I had to say, secret, I was also trying to say, any pay I will go away. What to the shop, I couldn't class it. Bath in your Juma, taxi near Juma. You'll be near Juma. In Ghana for the year. Namiadon. Kwajo say sabre no na omo holiday afibia holiday no omo ba ye yiso ebia na unuanum bi adwe omo so baby e wo no nya ho na mekoto me niama me ko different province enti se Guangzhou na meko a Wuhan no se hey no enu e woni ba bi nko Hubei province no e Wuhan no e no woni ba bi nko but wo hwe even China ban na pra no yani for your partners in command buying and kasa the more notice almost from 1st of March and buying the more notice says almost start say almost ABB almost anyman kakra na impo workers and kasa there factory workers no yes on be juma second week in March but I made it for the day I my asupia they say no munya obi awa twen okay. You monitor day by day, you monitor your go for or more hot on your no good come that they are buying on my green light near Bibia perform there. Yes, so you bonde we actually and call for now or my affect more dready or crime be so ana. Oh, and you be name at the back one, I was a anka, in some baby are first by a car. Nigeria, with a 40 years per casa. Oh, say, you catch the gun and penny for say. Me, last me analysis be, me new CIN, me catch the say. Years back, last 10 years, Nankata my dollar cost ropano. Nay, August, September, October. Okay. Now, so with the infiltration of Chinese before, especially into the retail sector, no, I said the dollar started cost so December, January, February. I think you want February 1, as a near January Mukano. About 3rd week, 4th week of January, no, now dollar na started back from. Because China for 19 uncle and no, all they say dollar na started back from. A high and kaka, but for the business on a boa, I'm a dollar and also back from kaka. It is when you form for your menukwe, never some good diacan. Omuntie, Omutia, Casamano, Ebeye, Nancy, the so. So when I the SCNT, what can I say because of the SCNT ama dollar no bafom. Nti eno no ye nhihye ya ye digu akwam. Oh, making say business supply chain no from manufacturer to the wholesaler to the retailer. Nenso see you anu mo free fire is the omo ba. Ono no person ono from wholesaler now ono dealing with the final consumer. Okay. Yes, time and the profit margin of course. And the dollar rate will be over here. Matia, Kojo quickly, mammy, you wait at Temame. Now, Cecilia, no Nigeria border, no semi hodiano. Maja to me say, Omonia to Muntia Kaon. And almost your baby. Oh, may say, dear, on the beginning, you can't put a forecast there. Yeah, Nigeria for border no more 2 million can hire you. Then they hire me. Young call for now, all my advance notice. They move young call for Nigeria for funny and another cupboard edge. You're not the high empire. Now, go on to what I don't perform to open the age piece of paper. But dear, how one
ya so ano ya rectify. Yes, yes, say Nigeria is sovereign state. Anytime a person to no bottom, so one who equals to for no person to no bottom. Obeti na to no bottom. But the next kuta for year penny say. And come on 2 weeks and another a week's notice there. Beginning 1st March, not in the bottom. Nkagane ni bi anko to niema ma ne meka bodechi. And now obi va ne niema anko ne anko ka bodechi. Na eno na se kire ye mpanyimfo ni bibi say. The Nigeria to defy ECOWAS protocol. No more two or more bottom sadia. And yes, so can a good dinner yet dinner. A 4-1 Abeshimun. Yes, so you in Ghana Mra. It's and the Carlos I am also won't say. Ghana so see a womra. A pianist and Nigeria for the almost 1 or 2 on bottom near Power. Almost 2 months so local businessmen and women. It's yes, so young for local laws in Yajuma. Near more Ghana for. Na Ghana for Yesika at Womanu. Na kwajo anya bia tracks na akasi border na chi wo niema na esoso no eda so sisi wo o za de manage bibi na omo also mo ko omo also mo ba no empanyimfo dia niema bi toto kwan mu a omo timi aya aba na kakra ne ba mu na ye sa aba no ebetimi PHX bi nanka ye be members na omo sofa ata yi na konanka eja about compensation kakama or Musene Ubitimate Bank Naza Udusika Kotoka no Fana Bansuma. Where do you buy any himself? To almost money a man or a Sujana and a perishabu goose no. Ya, I say no. You best rabano. So only with Buta. Now you ain't almost uncle for no more compensation kaka and Famao. Kwajo yada se pa no pay. Our Panyamisha. Ora kwajo amwate ye guta Greater Accra Regional Chairman na ye ni di nkomo no kwabna sa yo anisa yo sisi aboda ne die ye nyaji atu na ya ni e bodede na kambe kan say Ghana had the assemba kikri 2 weeks konkura na nam from am afa wonte ho asem wonim sesenka asem ya wa misa sa asem we ya anka ye nyina akra ye te na ka ye refi say but the be wo baby ayatum ama Ghana for ne waka ho oh ya no kwere na maka akire wo me hwe Nigeria sini bi yeah na emrantie bi pese o mo blackmail papa bi o mo se papa na kofa akwala ba ya na o mo frɛ papa no say fasika say bi anyesa wo blast o pictures no ne girl no o social media need to affect your political ambition. You say how much should I bring? Oh boy, 6 million naira. Really? Go ahead. Blast it on Twitter, on Instagram, on Snapchatting, everywhere. I don't care. It's in Africa where we day. 2 weeks, someone's own will come and they forget about it. We'll cover it. Oh, but yeah, no friend na it was so funny. Say, be a baby, be a bape. So, they jai, nyabotre. First week, ni first week, ni more she. And you're from a Juada copem, the question that's so a brade. Question then you mre, na bibiaba. Adekye Juada. Aso omo hihye ho. Ena wonim se omo yesa no policy makers so amanyofo CSO so omo nim. Enti na omo wi no mase abe accuse e na mo central phone. Eso mo na mo ye. Case ni ba wo hwa abehwa na bibia bebom se ntia kra ye tie chese we die dia anchagra na inti we so abaye betwam omunya adanya Ghana bia nyina coronavirus ba ye edise ya eba December na yete ye ya kan ase this month ye ewram coronavirus na eba fom ne kano kofom se bia yare na muso ba fom onyama fom because Monday kakra ne nko ano Monday over 100 people ne wu Monday yomo yam hiomo pa because say Monday anopa na omachina eba ne was around 910 cases afa ebedru Tuesday anopa na 90 ewu aso so oma abro 1000 no kra enti Monday ne de omo hu Monday ne de ma omo ni breye pa enti ya gene won who said yakosie kan ya gene eba form but still ewo ho and na say ya tretre I tell you tretre obi ho awanya dada okodru ni mamu na ebi ebeyi ni ho adi and omo ko holidays ni ti ship no omo de ko anije no na eno so cruise ship so de ne eno so de sa anije na omo gene so de wa hu se ka se kwa be tre papa sa anije na a full package really yes
Mommy uncle. For home back who can one amenko. Ko ansana maba. Yo. So daily post na me de so na center spread no. And na Obama ne say Oba you say daily post HSM. NPP for the nipa bi Africa na haroma odo mo ekọ eye Togo. Na de oboko yina and say omafo yin say omgu so omo ehwe ho say voter register no was say etimi ehwe na ehun 70 etimi eka na kama pa. No na watch say ya o say nadmu trucks akese out the number nya ediaba GE 968312 GV 101114 GV 101314 GV 101414 GVA 01514 GV 102714 and in our number see ediaba and I watch so urosu amwakom divine weje afeso so samojani Lex Ulaga Steve anan and nature sempelifo bebre ne ka ho bia won fi nadmu akachia edi omani edi che Togo no mo kono omo edi gari buro chese bucket blanket mattress ni ade e na omo de ekọ nya eni se omo eni isifo e na ekabo mo de omani edi che kuro so ho na no mo nya ne se omo ko tro foreigners di aba be fra e ya abato nwumanimu na ekoba ne saa na amamafo wo se se Ghana abato nwumanom amanoni fo bebre edi frafra mu eti ka se ye hu bibia e wo se etimi eye and daily post chese we die okura evidence no enye ade e wo twantro bibia na ode aba ha no se saa na montu we na NPP and EC4 akabo ma se ye ka se kwado ya oso mo olumi omo yesa eye adwuma no en so krata e de aba na center spread na no na watcha eye odunwafo kwamnament akando efonyi e de abeto ho a na watche se wabra sa excavator yi na ho sam e baaye no na yesi adwane akoduru ba bia eni kwan se ekọ na so ye baaye a watche se amonfo ebro eye amanyeku NPP tiri so no he say no kone na sa excavators no ahya ase esa eba bia na e wo seka esi no etuwe so eye asema politics no daily post e de aba Medasoa ewo daily graphic mu na kratafa etoso edu ensia na mede eba wode Professor Kwesi Opoku amankwa papa mfo nyina beto ase na asemu a wo kan eye 2020 science and maths quiz dada enfie bebre na wonum aye ene ye abreso nyina na ye ba ache tetete na nanu ada omo wo hwa na Charles meka Charles a na chese empanimfo a wonum eda suku ahodo na no headmasters no omo ekuo omo de krata apieye e na omo kire se ade na ya yehu sa national science and maths quiz ya ye ni mfie bebre sa abre no na adwumakuo bi na asomu ekura mu dendenden ya na wahwase na ekoso na say omo ni sponsors bio omo mbe so omo asene no ebi no say ye ba na ye be kan kase bo a ye see this way chocolate drink special ice mineral water hwe wo man so ya se na ye ntimi megina ho power ni ho esa wo ba wo digidigidi na obi an so wasene sa de an na ye huhuhu esa wo ba mora no na e wo fom enti eno na Charles de krata api abonten e ka sa de no aye hu na hu aye ni nyina ne se ye ka sei sika wo mo de bebo sukufo nkwada no 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 ma kyerɛkyerɛ wo mo nnwoma ne aka de se epia wo mo timi ba sa science and maths quiz ebi ni ho obi anu a wa so masene enti anhwe yi a wo mo ntimi ma to mo de asemi betu dwai na aye dendende pa na o manfo bi se na dai nti we no saa ye ma na guana na no mete se na ya na ayimo ka ho asem e wa ha sei se esefata senka alumni no mo so beboaboa na nka ya so asene abi na ena Ghana Education Service Professor Kwesi Opoku amankwa da no wode aba we daily graphics se o mo hyeda ko no ho ne kodi nkomo tententen ena o kire se wo mo aboabo mo ho eti school bia nka na koma nto ne yem enkwada na yeda yi a science and maths quiz national ebeba eti wo munya abotoye mokra na wo mu ye de wo betimi bia ahyehye eti afei na wo mu hyehye ne de egu akwan mu nti wo mu hwe ekwan ebefo so asika na beba na afei school kro esefata se wo mu eba bie no wo mu atimi aba enei daily graphic de ho asem ede aba ewo kratafa etoso edu ensia na me ba kratafa etoso aduonu ho no a eno oje se Ghana mampanyin Akufuado ye kasa ye ide wa ye nsachira ye ewo asojafo no wonum adwuma ye mu na ebinom ekwa ahomegye mu no na ye pia bi ema wonum eba etikrata ebeka ye nsachira se sesi e the Council of State wo mo atu Ghana mampanyinfo
ama sesi ai de Major General Thomas Opon Pepra sesi wono na wababeye Chief of Army Staff efiri nyame adom a February da etoso edu nwotwe se benada ebe afa Major General Opon Pepra yi a ye kana semi na anka wo Chief of Staff ena enei ye piano no Chief of Staff o General Headquarters ena I say ye piano amano aba afei Major General William Anyamdo sesi a ye kasa de na dwuma se no wokọ ahomegiem wo Ghana Armed Forces soldier for adwumanim eti appointment no no sesi said the hyehyeye no nyon nko a ye de bi akeka ka ho ano no na metoa so a ye krata a free director of communications at the presidency eba ye ora Eugene Ahe na ebo saa amane afa wo se Ghana mampanyin gina Ghana Armed Forces wo mo council no so na afa wakeka neoma asimu na wa appoint Commodore Isa Adams Yakubu se ono emeye chief of staff ewo general headquarters wo se opanyin ye piano ko nanim tie wo se ma obi ebesi nanan afa ono so efri ho no ono oba besi Major General Opon Pepra nanan ono ne de ne ye wukuada nti ono ne fa ne de benada no ono afa ne de wukuada na edidi so saa na Commodore Yakubu ensu efri wa ya promote no ne rank no ye beyi efri ho ama rank foforo na aba etie se obeye Rear Admiral ede ama nti saa da no a ye promote no 18th na no 19th na no na ne ye de saa title no so ede ama na eno so okonanim na eka ho bio e na o chese sei Major General Omane Ajekum sei commandant at the Military Academy and Training School Mampanyi assign appointed Brigadier General CK Awiti se ono eneme ye commandant emfama academy no enti eye ni diso enti we ye krata efiri mampanyi natena ye eba ye a we so ene de ababetomu na metwaso a Daily Post gata fa etoso enum no and watch the Chamber of Pharmacy Ghana wo so notice that common members ni nyina say no do mo ka nyina ene se ayesabia makwa mu ti wo nkoso amode de ka mu ntua no kese no enya de omudi sa enu no ede bebre mu bio kese ebi wo ho no mo de ka na ache wo behwe mo sa enya de omo ebebua wonti wa de ka ache be buso me sa de che de ene ka hu se enya de enu no ba be ka wonsa na wo sa ede tudwa wo che se be ka krakra no wo be so mo sa de tudwa se be mo eye enu no kura won be hia eye payment guarantees eno ene betimi agina so na wo be supply enu no ede mo san se empempi no omo di enu no ede eba mu ntua rentem ene tia na amana ye how de mo pa health insurance eni emu nsema hodo a eno ma enkoye fa mo nti no ene so mbetu sa eye na mo we ya ene to mo di enu ni ba guarantee ni so beba ansampo no magemu ede amamo na wo che se Angola and Shanti adwumayefo bi a ankane na wo mo ewo ho wo so eye demonstration pa che se heritage funds sika bi na edem fisha be wo hadie na se ja ho nya tefa kakra ni bi na ja mo de podwe wo ma ye bia nya de abane efi wo mo eti enipa 6500 and se de mo bo eye o mapaniti so se mapane ku fa de hwe na sika no wonye mu fa mo na omo bre papa ekwo mo ede wo mo a Daily Post ede ho sem ede aba ene anope yo memfa Daily Graphic katafa to so aduasam yenu ho no na memfa nwie Daily Graphic no na ode onimonyamfo Albert Kandapa efonyini aba beto ase wono National Security Minister na eno ode atom na hyebedwafo anim se afi we nkwa na wieye no na National Security Policy wo mo hyehye ede aba na ensem no ekirem se ye ka bambo ho ensem a unse ye wo akwa chese nkrabata ke dua anka ebeka se obia wo baabi esie enti obia wo ne so ene ne de ne won hyehye ya eno no se nyame ya dom na mrahye bedwafo hwagye tum na wo mo esensan krata ne bibia mtena se bobo ho hyehye a na eno no aba abesipi anasa abesipo prekope na aye adwuma eno ne koba sa mabambo ho nsem no etumi ekoyie enti onmonyamfo Albert Kandapa ekirekire mu se sesi ano aka se omo ne mpanimfo betena se akuaku ahodo a omo ka biewom omo ye hyehye
yie bambo adwumako nankasa no munyina atenase a na omasi omusi nkonwa no na omo de nsem agu apono so weye yenyi we mfiri yefa we nka ho saa omo ye ni nyina na afeye no so aboa ama wo matimi asi ginaye no ama eno ho asem wo de ato aha na afe ba ko wa ha ye presby asori no sese wo mo ne oman no nkita hodie ne mu aye den papa ye ka enwumasua ye ka agriculture ye ka bibia apomuden ni nyina no presby de enim se wo ma boa papa ni nyina ehon nsem ewo daily graphic mo na me to so ewo daily guide enso so emo na watch se enwada enye asemkuma ewo Accra High Court wabra court etina se no na Justice Bright mensa tina dwamu no ye de empanifo ahodo bi ebigya nanim Dr. Kwabna Dufo ene empanifo enwotwe bi a wo aka ani nyina no monimsem da efa wo banka ya jefe musem ene ka hodo a ewo akire na wabra court etina se no na watch sa empanifo ye mamu be odi a this sika 100 million Ghana cedis ena yede to ho na mutimi ediso dia na ja be onu yede amamo na wabra sem beto odwase ya kim nom ene be ha chepa court ho enye adekuma ene kisa lawyer for mu gina mu ede emasa empanifo ya yede kodu abowo mo se wo mo ensa so na nam a ama nkofo ahwere mu sika ne ade gugu bank senior no ene se wo mo pa chosa ede emo doctor Dominica Yini ono na wugire mu ede ama Dr. Dofo na afisolo ya fo ahodo aka ene a chopa de ompa bi pa na ejina so ema opanyi otedwa mu no eto asem no ede Martin General Mama Gloria Kufubusa no se ono so sai no si ehu no che na adwi ewie ko wiase no na se ne se bill no yede eba 60 million Ghana cedis a it daily guide ede ho sem ede aba na se house no na wo che se anka na Ghana mapani yera J Kufo enso ede atudwa a wo che se obesere amayiko ahodo na waka ho abomu na demonstration ahodo eko editia efa voter register no se omunya entuwase de omuye bia no omu enkan wo se de emra ene de adwuma nto makwan na adwuma na wo se isi ye ediboa na ma asundwe eba abato mu no isi no enye ne sa daily guide so enie Mede braso sam krata na eto aso chronicle na chronicle da obo krata no me hwe krata fa eto so miensa eni mienu e na nsem no ewo na mini kan enko krata fa eto so miensa no eno na nananom atena nkonwa a wonom ewo Ziavi traditional area wo mo kopi mo Jubilee House wo mo eko Ghana mampanyi ho wo mo ne no ekokobo nkomo echeche wo madwempo kobusa no eno makodo a wo ye ede aboa ama omen ya asundwe atumi abam asundwe konkrojin enye de afrafra mu na abra nananom koye a wo mo ebisa se ye ba beto aba ye mpe basabasa ye pa asundwe enche bia mo betie si campaign mu mutisi campaign mu ensam ania no sebisebio mutimi ka bi pa ensam etimi de entokwaba enso Ghana de da bia epagya ne hu ne agya to se boko enti yesrada monhwe se enuoma beko kama na abra mampanyi akufu adu yi ano no ena o kire se abra me ba 2016 no me ba no ye to aba ene yi me abato no na ye free emu da ho fine ene edi yi me enti adenti ne ye ba beto aba ye yi me ede adwen kwa na hye mitirimu enti ye beto aba na meni obi na ekọ nye nipa ba akọ omodoso na ye bekọ na mese metena se ama entokwa asi debi menye sa enti wahyebo a che nananom se ekọ ye fa so yi ni 2016 ye abato emu da ho kan no saa e na afi 2020 aba ye bekọ akoto no emu beda ho fan na se ye yi ni bio wo si enyi ni bio no okwa mo bi fufura abo emu beda ho kama ene no ho asem no bresosem krata chronicle ede aba afe mamemra kratafa etoso mienu ho no kratafa etoso mienu ho no odi onumonyamfo Haruna Idrisu mfonyini ababeto aha ni nyina ne se emrahye bedwafo dom kuma no wo mo kire se state of the nations address beba nne na wo twe pepepe ya wadanya de omo mbeko omo nko se de ade ni si kono omo nko ada omo si MPs common fund ye mfa ma wo mo na MPs common fund na nye minority nkwa na mfa ma wo mo majority ene minority na minority kire se majority no omo na wa ban mu enti omo no eya na ekọ omanfo redie mu no enya de a omo nsa ka bie enti se na asa omo ho ato omo enti se common fund no omo ensu kra omo ho ato omo enti so omo ma akopim nyame adoma ochina Valentine's Day enti se amfa ma na o mante won popuye bia de a ene na wotwe se so na beba so wo monko eti we eye bresosem krata chronicle na showbiz na ya me de eba u favorite newspaper no na watche se Euraba ko anase nuaba Moyisha Budon
or the atuja I watch SM. No correct say go for e blame producers na omudi say omu na so pioneers no ye papa na ma me no ma na omudi si di twase those times no na de omu fa na so mo TV so e na omu na ma na omu gidi omu nwen foundation no ho fapem na omudi adwuma no omu fa ho to betu omu kew so unju omu kan fa no ho de oni ma na so mo TV o na ekọ no o na twa si de say tete no so na sa eti ne sa akoba se ekom de nkofo na mo kasa mon ka de tete no mo ye no se ka mo start no na mo body ye dene a ekene yene se ka ekom eside mo no eti mo hwa de ba ko no so e de ato amane na ya ide aba ba ko so e ye wure ye kama kisa Berkeley ono so tisi ni twa se o twa tini pam beautiful lady na ono so asemo Kenya na se o true challenge ko so e de ama o mo twa sini no se wa wo so di sini ni ye bra be chire mi hwa ade so wo so di sini na ye a wonya ho a wotika mu manage to no talkers akese bra be chire mo so wa ready be kan obi hante so what trends ni twam na wo de ye a be kan obi hante say man bi na ye sini na utwa movie say de ne ma say o se yan hwa ade kakra ya quick one Abdul Salam Mumunim o se bibi ti say ye nyam ti say Jackie Apia ni Ivon Else mo o ma fa papa ne say on papa no because on the timi pagya on ba so it will betima from wa brempo a on fa hwe kran fa nka ho eti say bia wo ho na so frɛ na so yeso o ma hwe a o be frɛ ne ma no on ba ko twa man because on say on papa no editi so on say ma na ye hyepe na bo so on na ekɔ no ji wa go prum no osinem Maserati num ni ade a aya busa say sini ne di twa ne ka o de to sa aka sini be na be na sika say na de go shebu bi no ma betima wi abenes ka go to sa aka no eti no he's a make the pia bonten say ma no beka sa ne hwa ade saponiye semina ni nso ni nyare ne hwe so di sini ne ye yi a oso mo ye mo hyepe because sha hyepe na obeye no benefit bi wa chi betimi aba and one fan so wo ye fine na e den ya bi betimi aba chiri ba je sini no e na de ye yi enya de koreda say ma ne so mo di sini ne ye yi e de sini na utwa ne heavy na utwa ne he oh there be enya de koreda yeah medicine na ye challenge so na ya twasini ne so ya so ya twasini uni akosua mu mbe dey ya say ye mu abonti be ka ye mo kan ho da bi tie kwabra ye pacha ye mesrew ya kan news kan radio kan news radio TV ana wo de beba Muntro yego ye say ezi akwabra say medicine na ye challenge and I say I know I got trouble mo Kisa Berkeley any sister ye ntimi it's a man mabonti they should come out but omo mbra na omo meka na ye nhwe any pacho munua na the challenge no amamo kwabena maka mo de awie na abonti abedwa for Facebook comment omo de aba Frank Asante Frank would me who say a compliment me that say na Charles Mafu good morning to you all you're not being fair to Frank and they not try you have to read it defender of the defenseless you have to read it kan me entie ye tie bi no pacho kan ye tie me use me Vito Pan maka say you try mo aba yes yes I we chese na mo bo mo ana say wa uni line no kan de no kan me entie ye wom me ehwe de wom yes Frank Asante, wow, yeah, you can convince so. Personally, I really like you and the good work you are doing. I've been watching you for years, but never say hi. Tia. Come on. On rough. Ono so pe wasem pa. Charles Mafo, good morning to you all. I'm watching you live inside Prudential Bank Limited, head office Ring Road Central. And your bankers nina your mamo high. Yes. Na John Kelvin Neneusa says hello. Honorable Abedi Nkwada so Kumasi police in Inedru, that's the second name. Thank God former President John Ajikumuko for charges NDC and allies to allow the EC to compile new voters register. Kudos to President Akufo-Addo for assuring the chiefs that 2020 elections will be free, fair and peaceful, and he brings a hashtag for more for Nana. Akrokeri Tero says that shatter the whole Ghana Akrokeri. Okay. We are watching the show live from Akrokeri, and he says hi to incoming Obuasi East MP, Honorable Samuel Abuaje. Teacher Kujo Tepanyina also says the NDC needs restructuring. With the presence of social media and technology, propaganda is gradually diminishing, and it will be very difficult for any party
who mostly rely on propaganda to win elections in some few years to come. Enti adwencheno kakra mudi abano enwa ena maboboso amamuni lante. Vanderpoy says a very good morning to you, Staya, and your co-host. Even District Assembly common fund are mostly not accurately allocated to the constituents. Yet these MPs don't add their voice to the plight of these marginalized constituents. These MPs are funny. Antonio Bianblade, Fiokuma Zongo Takrade, election 2020 will be fair, free, peaceful. President assures Chief, you lie, Mr. President. Same way you said Ayawasuba election was going to be peaceful, yet it was very bloody. So please stop lying to us, okay? We are watching because if the country goes up in flames, folks like you will be held accountable. Nobody must lose their life because of anybody's parochial interest. Enti eno. Yekoba pa yebedi apumude nkomo echina Moody Valsday na Moody nyemo. Who is your Valentine? Why more? Who is your Valentine? Now God be my Valentine. But echina Valentine no ya kan omo nye happy Valentine keke send this picture na ya no ma ye no ready no. To bo ma men kama sem baby sam. Almost send the pictures. Also. Then ya adoma asem bi eni sister. We who dey to omo kind of hey makobe. Ene na makuni. Ubua no. Ma men kama sem. Makwa ye agya ye nkwan. Baby odi agya. Na odasari di mako abono ne boso. Abre pe mako ye nkwan. Mama wa sorry akwa. Enti ye kwaba na fe ye chira birthday ye boaboa hu aye bedie no ye busa se relaxation no gise no o sori shepe spa nkwa ana ye free bibi aromatherapy no so eye de ne a ti de na me ne wo a ye no ye mpa na ye vows no ye betimi e de agigi ye ni na ye ni so aka ye kwa ba twe